ole clear tu te in vai na tharin chi bai kan bule cheu ani heitun truma chuan American actor naupang te ni lai tanga lemchan khowela ron vul chuak thei film munom tak tak chang to abik takin Terminator 2 Judgment Day filma Arnold te Linda Hamilton te Robert Patrick te ne na munom zet me chang ho khati hun laia naupang mi naupang lema chang Edward Furlong chanchin toy fel deuh hlekin kanan ngai thlanga chumi pa chuan a hlim thla then khat te kanan thlir ho don ani chuan chanchin ziak tu hi kan unau pa te diga chong thu ni a ani chungai na tharin lom thu kanan soi ani thlir tu te kanen ro ni chuan video te bul atanga top thlenga min an thlir sak shram tur khan kanan ngien chewa channel la subscribe lo te min an subscribe sak shram turin kanan ngien bok cheu ani e hun nuam tak mang turin du sangna kan lan ma sa cheu ani film star Edward Furlong hian kumsom pathum mi ni in kumsang kha zakwa somkwa a khan kumsom ni paruka upa domakinen anin tonga an pani hian ti true film siamin an thok du na ni hun local zelin anin ngai zong ta kumsang zakwa somkwa pathum atangin domaki chenna Los Angeles a nupa angdevin anom dun ta ani heti lai hian Furlong hi kumsom paruk mi ani a domaki hi kumsom ni pakwa ani thungani kumsang kha zakwa somkwa pakwa mei thla a domaki hian Furlong hi achungchang tibor banga apua thuboi nein kumsang kha zakwa somkwa pakwa October thla a anin zomna atop ta ani Detroit Rock City film achan lain actress khalzet mai Natasha inen anin kopleta zok ani tichuan kumsang ni paruka Dakota US chulchuak actress Lui Bella inen anin neya kumsang ni paruk September thla fapa anringa kumni anin nei nu kumsang ni pakwa a anu pak inkara inrem lona a omtrana kumsang ni sompania ko thial an thlenga kumsang ni sompali a anin thren felta ani anu pa inkar thu chia hi an mailo hle maya soife thama omani chuwan kan soivek lo mayang anin thren nu reilo te a Monica inen anin date le a Furlong hian anu pui thena tang hian anung chang a lo na sakhop maya zela te tangin zu a in na sa le a drugs boy a oma rehabilitation a te anda ani kumsang ni som paruk le sang ni som pasari inkar chung phei khachuan Huntington Beach a hun amangani kumsom ni pani chung zet chu ruilovina ti boya kumsang ni som ni pani khan ama ngein kar film ta e ati drugs boy ta ka film ta e ati na ingayang drugs akhoina satawang hian naupang te si in kumsang ni nulama a film chantu thanem takpo achan lo pha hial ani kumsang ni pathuma Terminator 3 Rise of the Machine film an siampo khan Furlong hi chanpual pe kani a ma se ruilo akhoina sat e mawangin ati lei thei hlol lova a aya nika an thlanga anika hian changta jok ani sangni palikuma rock band Metallica music video The Unnamed Feeling airo alang thunga lemchan khowela Furlonga muchuak tu chu casting director Finn ani a Pasadena Boys and Girls Club a Furlonga hi a mufu a Terminator filma John Connor lema chang turin an thlangta ani lemchan lam atui chil e mawangin lekha zirlama aril ru a pelei theilova high school akal lain zirna lam aban san tadai ani tichuan kum sangka zakwa somsari pasari August ni nia Furlong hi California alo pianga kan thulak na hian apa ming ajiak lang lo that maya karindanin anu Eleanori Kholaifa ani karinga anu telama thisena chuan Mexican ania ama hi chuan Russian namping a inti bokani Furlong hian kum sanga zakwa somkwa pakhat atangin a ring tupa hi voi khanma amule tolova pa telama a half brother nen no pante tanga anule apashon kara khosadun ania anu hian Furlong an Terminator film achan vel lai hian pasalatan Moises Torres anayani Furlong hian film chi rang achang nuala choi moina te po engi mosa ta dong to ani ole khat ti chin deuh kha ani deuh maya klema zong kan chunjom belle lokonga Furlong hian Terminator 2 Judgment Day film achan atang hian MTV Movie Award te Saturn Award te adonga
tin film pakhat a home of our own natangin young artist award loman te po adong to boka ni hengba ka po hian loman dang eng mo I adon thu hi hriat ani boka kan soivek seng om love ti chuan Furlong hi kumsom pathum mi ani in kan hriat thawangin khovel huapa superstar ani theini kan ti kha lemchan khovela par chuang chhozel do ne moti lain a rui hlo damdoi le zu awangin na satakin atal boya ma se van thlak takin kan ti don nge tu hnuwa thiam an ron tal chuak le ta hi lo mo me ya a hringnun kawng zo hi soitur tam tak oma ngainom tak tak po awom don ani chip chiar taka han chui pe ya han tarlan don chuan amara chu kan tar lang vek seng theilo tura milo ngai sak ta mai ula a tha ome ti chuan anu khar nan tak tak kan ti thin dan ang bokin a film chan munom ka ti zwal de ule tle ma lar de uni a lang te hi kan ron tar lang lok anga chatarang chuan tu nge ani te po hi kan thra chiang le zwal thei ome ama sabera chun Terminator 2 Judgment Day ini a hei hi sangha zakwa samkwa pakhat kuma anti chuani a action science fiction film munom mai ani Arnold te Linda Hamilton te Robert Patrick Tenen he film a hian anin lana a hun lai mai ni lo a nule zel a tu nu thleng po en man la film munom tak atling ani he film zati chu hun lo le zel tura po a munom zia hi ala lang zel don ni in alanga lemchan khovel a hun lai le anu thlenga ron hor ying dot thei film pakhat atling ve tlat ani he film hi chu adot le chuan Pet Cemetery 2 hini a hei hi sanga chu ko som ko pani anti chuani a horror drama film ani a munom thlot mai he film zathi chu khodang hoi man lek lawa thlir ol ani a chutiang khop film chu ani he film hi film en tunga tak atling ani he munom khop ani ti mai teng o pathumna chon brain scan ni hei sanga chu ko som ko pali anti chuani a horror science fiction film thoni a munom me mani he film poi film en man hla mai ni a tle ma do izep deuh le a lau thong ma deuh tan phei chuan en that ngam mang chi lo ani na lai te po a he film hian clear tu anga viau bok ani te chuan adot le chuan Detroit Rock City jina kan soitak pakhat hei hi sanga zuko som ko pakwa comedy musical film ani a hei hi en nom a lim omlam ve thung te poni a hun lai na la re me mani clear tu po anga viau munom ti tu an tam me mani thian zaho pali in kom khom te hringnun munom deuh dewa lo lan chuana ani a hei film en man hla tak atling ani ti chuan dot le chun The Crow Week Prayer hei hi sang nit panga an chan ni a horror action film ani hei po hitle marap omrong kai dewani a film munom takani tlema thin phu nei rang ma deuh tan phei chuan ena nuam chelo mai thei chutiang vel chu ani vele thung ani ole soidon chon soitur tamang reng fu maya ni kan soi seng om love eng po ni sela Furlong a hi tun a hian hei kum somli pakwana amang ve ta meka ama ala upa chelova a rui hlo a khoi awanga a boina awanga a mel te jatle min lo lang upa de uma sela ama hi han fit zel sela lemchan khovela a hun tam jok te po lamang theizel tura in han ngai ngot phot tiang engpo ni sela chanchin tam tak soi turom kara khati sin kha tun truma kan han soi thei ni ta mai sela clear tu dim lo thia mai don nia clear tu te in zawai chunga lom thu kan han soi ani